Ovo je priča o jednoj dobroj ženi, Jeleni. Ona je bila humanitarka, to znači da je pomagla ljudima koji su imali malo ili ništa. Posebno deci Jelena je osnovala koru hleba, kuhinju i obdanište, gdje su siromašna deca dobijala hranu, negu, prijatelje i ljubav. Danas svi dobijemo hleb, toplo mlijeko i osmijeh. Nije bitno ko si, odakle si. Svi smo ovdje prijatelji. Hvala Jelena na topli obrok. Ovdje je sigurno i lepo. Broj 1201, broj 1202, broj 1203, broj 1204, broj 1205, broj 1206. Ali jednog dana zbog rata i mržnje mnoge porodice u gradu bile su u opasnosti. Došla je racija, strašan događaj u kojem su mnogi ljudi uhvaćeni i povređeni. Čutali su dok su sprovodili ljude na mjesto odakle se mnogi nisu vratili. Među njima je bila i Jelena. Iako je Jelena otišla, uspomena na nju ostaje. Njen rad i dobra dela žive u svakom dobrom srcu koje deli hleb, ljubaznost i prijateljstvo. Ponekad se dešavaju teške stvari u svetu, ali sve dok delimo dobro sećanje na ljude poput Jelene živi. Zato budite dobri jedni prema drugima.